Bonjour, bonsoir mes amours. Comment nous y? Comment nous y? Moi j'espère que nous en forme. Moi j'espère que nous bien mes amours. Comme nous connaissons déjà mes amours, depuis le temps de voir ça sur le channel Francia Idirus, je profite de saluer tout le monde qui est abonné à la chaîne là, qui donne like, qui commente, qui partage pour nous. Un grand merci, un grand bisou avec nous tous. Francia remet nous en pile. Je profite de saluer Sean Cherilus, sous ça, zami pam tout le temps. Je invite à abonner avec Sean Cherilus, qui ton commentaire pour lui, bad love l'argent capable. Zami pam. Je profite de saluer Sean Cherilus, sous ça. Et bien mes amis, pour nous continuer, je dis à moi porter traduction pour mot en créole en espagnol. Ou qu'à traduire mot créole en espagnol. Ok? On commence. Monsieur. Monsieur en créole, en espagnol on dit señor. 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 Monsieur, señor. 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 Madame, señora. 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 Petit garçon. En créole, en espagnol on dit niñito. 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 Mal écrit ça. Dès pour mal écrit, il va monter. Oh. Ça va bon. Excusez-moi. On prend l'autre nom. L'autre mot. Ouais, kounya lipo. Jeune, on dit en espagnol joven. 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 On prend l'autre mot. Grand monde en espagnol, adultos. Adultos. Adultos.
adultos, adultos, Adultos. adultos, Ya? Yon l'autre mot toujours? Depuis le mal écrit, il pas monter. J'en besoin là. Ça mal écrit toujours. S'il pas bon, on apprend l'autre mot parce que on va pas arrêter dans un seul mot si il va pas nous réponse de lui. On peut essayer comme ça, moi. Non, il pas bon toujours. On choisit l'autre. Par exemple, on a dit cousine. Ay, mon Dieu. Oh my God. Il pas bon toujours mes amours. On va comme ça faire ça. Il va appeler pour me passer amour ça. Je vais essayer avec une autre. On a essayé avec une autre, mes amours. Nièce. Nièce, en espagnol, on dit sobrina. sobrina, 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 On apprend l'autre toujours. Oh my God, comment on fait pour me passer? Je vais appeler pour Thomas, non, mes amours. Je vais comme ça faire ça. Neveu. Non. On apprend l'autre parce que il va me passer. Tante, en espagnol. tía, 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 Papa reste papa. papa, 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 Mamá, en espagnol, madre. madre, madre, madre,
maison en espagnol. Casa. 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 Ma pote ti video sa pou nou mes amour, mpone gen pil moun ki manke adapte avek mou yo. A cause de video sa mpase wap jwen an pil mou lan sa ma fe la kap tradwi ki ap an kreol kap tradwi an espanyol la vreman itil ou mes amour. Ja? Nap sige toujou. Nou e mes amour, chaise. Silla. 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 Mesa. 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 Lettre. En espagnol la Leche. 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 Petit mwen en espagnol mi niño. Mi niño. Mi niño. Mi niño. Mi niño. En al manger, comamos. 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 En al jouer. Vamos a jugar. 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 Moins content, par exemple. Moins content. Moins content, estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Ok. Soit bay kontre ya, moins fâché. Estoy enojado. Estoy enojado. Estoy enojado. Estoy enojado. Estoy enojado.
Muy malade. Muy muy malada. En español, estoy enfermado. Estoy enfermado. Estoy enfermado. Estoy enfermado. Estoy enfermado. Ya. Muy remeón. Muy remeón en español, te amo. 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 Soit parler moins grand goût. Moins grand. Moins grand. Moins grand goût. En español, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Moins que Marie. Moins que Marie en español, tengo marido. Tengo un marido. Tengo un marido. Tengo un marido. Tengo un marido. No vais contra. Moins que madame. Moins que madame. Tengo una esposa. En español. Tengo una esposa. 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 Ya. Par exemple, tu as dit, moi gain dormi. Ensuite, moi gain dormi. En español, tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Ça veut dire, moi pral manger. Moi pral manger. Estoy yendo a comer. 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 Ya. Moi le travail. Moi le travail en español, estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando.
Estoy trabajando. Par exemple, on dit moins fatigué. Muy fatigué. Estoy cansada. Estoy cansado. Ah, cansado. Estoy Excusez. cansado. Estoy cansada. Estoy cansado. Moi la douche. Moi la douche. En espagnol, me estoy duchando. Me estoy luchando. 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 Comme nous déjà bay moi là, douche. Douche en espagnol, ducha. 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 Par exemple, ça dit moi c'est haïtien. Moi c'est haïtien. Soy, en espagnol, soy haitiano. Oh my God. Ok. Soy taitiano. Soy taitiano. Soy taitiano. Soy taitiano. Moi, on va y contraire. Moi pas haïtien. No soy haitiano. No soy haitiano. No soy haitiano. No soy haitiano. Comment on relit? Comment on relit? ¿Cuál es tu nombre? 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 Moi Marele Minouche. Oh non, disculpa. Llamo Minouche. Llamo M-I-N-O-U-C-H. Llamo M-I-N-O-U-C-H. En espagnol, le va dire Minouche, li tout prononcé. Llamo M-I-N-O-U-C-H. Qui lajo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Moi gen 30 ans.
Tengo 30 años de edad. 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 Ou bien, petit ou bien. ¿Cuántos hijos tienes? 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 Par exemple, on va répondre moi gen 3 petites. Moi gen 3 petites. Tengo 3 hijos. 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 Ok, ma ba nou ti kal nan fruit yo paske gen anpil nan nou lè nan l'achete nou baka sonje nou fruit yo. Pa anpil, ma ba nou ti klas. Par exemple, si map di pomme, pomme. Pomme, en espagnol manzana. 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 Ok, by anana. Anana. Piña. 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 Melón. Melón. Melón, en espagnol melón. 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 Melon. Li rete même jan sauf accent ki sou li ki fò di melon. Men se même bagay la. Ok? Par exemple, sou bezwen carotte. Sou bezwen carotte en espagnol, zanahoria. 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 Poivron. Li ba bom sa. An pon lot. Bere. Berejene. BRJN. Non, depi nou monte kon sa, li ba bay mo sa. An pon lot, zonyon. Cebolla. 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 An pon chou.
Su repollo, en español repollo. 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 Papier. Papier, en español papel. 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 Ok. Qui mangeait au remis? Qui mangeait au remis? Qui mangeait au remis? ¿Qué comida te encanta? 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 Ok. Quand on dit qui mange au remis, moi remets du riz à légumes. Moi remets du riz avec légumes. Amo el arroz y las verduras. 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 Moi manger toute qualité. Moi manger toute qualité manger. Toute qualité manger. Como todo tipo de alimentos. 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 Eso, mes amours, je dis assez pour vous me voter cette vidéo ça pour nous. Comme on a dit quelques mots en espagnol. Parce qu'il faut que nous pratiquions, parce que depuis nous dans le pays, nous vont côté, même qu'on pas fort en cochilier, mais l'arrivée, on peut défendre tête quand même. Il y a des mots abdou faut qu'on comprenne. C'est ça qui fait c'est important, qui fait on fait vidéo ça moi côté pour nous regarder et puis pour nous apprendre quelques petits mots espagnols tous mes amours. Pas oublier abonner à la chaîne là mes amours, commenter, partager, quitter vin di ma vie nous qui ça nous passer des vidéos encourager pour me travailler plus pour me poser plus de vidéos pour nous. Pas oublier abonner, commenter, partager vidéo pour l'autre monde qui wel, l'autre monde qui pas pratiquer. Même pour tes vidéos ça pour nous penser n'a comprendre ni parce que m'écrit pour nous et moi passer audio à vous ou même qui pas prononcer obtendre audio à prononcer. Eh bien mes amours, ces vidéos ça me voté pour nous. À la prochaine, dans une autre vidéo. Ciao!